तो चलिए शुरू करते हैं। भाइराल माने वीडियो भाइराल भाई शुण फ्रांक ना मिलियन लोक देखुछन मो वीडियो हला मिलियन लोक कान धर भूल माग मु वीडियोटा सेटा स्किप कर से जगह ना जदी भूल मागियोनी ताले देखो तुम वीडियो पडियो आगा मु पकाइबी सियोर। हाय गाइस आज ब्रेकअप रो बहुत दिन पर आज गोटे ब्रेकअप आज हो जाउची गोटे जंगल को जाउछु से जंगल ना साला डैम हमर हम गाँव में बहुत पाखरे किंतु जंगल में बहुत इच्छा है तो ब्रेकअप आज जंगल में मनेबा पीछे आ रहे दो लड़का हम तीन है वो दो है हम जा रहे जंगल में मोबाइल रे तू से मोबाइल दे माजे कौन कहू भाई ये चैनल भी यूट्यूब चैनल अछि ओ यूट्यूब चैनल साथ होता है मानो मुझे सब्सक्राइब कर दबो मो देखि ना मुंह में मुंह ना देखा भितरी चैनल अच्छी भाई से कहते भितरी चैनल आसियो देख आम जो अच्छे गोटे जंगल तड़े अच्छु आम से तड़े अच्छी तार मेन गेट सारा डैम बुलवाई पूरा बहुत भल जगह यहाँ गोटे पार्क भली लगे आगू आगू आहरी बहुत डेभलपमेंट हम जगह गुड़ा आम फिस्ट करूँ तो ब्रेकअप पार्टी तो आमर से आम गोटे जंगल साइड अच्छु कौन जोर कह समझ रहे हो ना वीडियो भाइराल भाई ए देख मोबाइल पडियो ना हमर ए भाई बोले ए कहले लज्जित कथा गाड़ी पड़ी सॉरी ये दार मद फद पी देछि ना बसाउटा हो बोल मागा बसाउटा हो आउ कहबिनी आउ लैंग्वेज खराब करिबिनी बसाउटा नले वीडियो पोस्ट होला वीडियो में पोस्ट करे बसाउटा होई बोल मागा सुनो फ्रांक ना मिलियन लोक देखुछन मो वीडियो होला मिलियन लोक ओ भाई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। कान धर भूल माग वीडियोटा सेटा स्किप कर से जगह ना जदी भूल मागियोनी ताले देखो तुम वीडियो पडियो आगा मु पकाइबी सियोर कान धर बसाउटा है मु कहूची बोला बेडा पळे विचारे हो तो छेड़ ना पळेबो वीडियो मिलियन लोक देखुछन ओ शेयर कर देले बसाउटा एते मु दो कोन एडा साउंड न कर बसाउटा लोक और कान धर दे ओ सॉरी भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस देखी खाली गोड़ो जी खाली ना हम टोटली हमर मुळुरु बाइक नाही सुन गोड़ो जी खाली जो नाइन मारु खाली ना हमर मुळुरु बाइक कोन बाइक नाही मोबाइल धरि जाउ कोन नाही बोलबे हमर फटफटिया तेल नाही फटफटिया तेल नाही हमें से लंगे लड़ाई बुले नहीं करू कोला तमरा में हेबर भाई तमरा इनकम करिबर ना हम जाई करू हमर कोन तम तो तम जी तो हम हम तो गोटे नहीं मो वीडियो पोस्ट करिनी यार करिनी तमरा आसो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
ତମେ ଆସିଲେ ଉପରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆସ ଉପରୁ ଆସ ଯିବା ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଡ଼ି କାଟ ନେଇଯିବା ସରକାର ଖାଡ଼ି କେସ୍ କାଇଁ ହବ ସୁନାଉଟି ଖାଇଦା ବିକିକିରି ଆଉ ତ ଆମର ବାଳ ନାହିଁ ସୁନାଉଟି ଖାଇବା ଏଇଟା କାଟିଦେବା ସୁନାଉଟି ଖାଇଦା ଧୋକା ପୁରା ପୁରା ମାନେ 100 ଧୋକା ମିଳିଛି ଧୋକା ମାନେ କହିବାକୁ ନାହିଁ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ହେଲା ଖରା କଳା ପଡ଼ିଯିବା ଆମେ କଳା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଝିଅ ମିଳିବେନି ଆରେ ଖଲିଆନ ଖଲିଆନ ন କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ଖଲିଆନ କିନି କରିବ ବୁଝି कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ କୁହ ଖଲିଆନ ନା କୁଆଡ଼େ ଆରେ ଯାଇକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇଲି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଇଁଷ ଖାଇବନି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଇଁଷ ଖାଇଦ ନାଇଁ ନାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଇଁଷ ଖାଇବନି କଦଳୀ ଠାକୁର ପତ୍ର ଖାଅ ସାରୁ ପତ୍ର ଖାଅ ନାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆମେ ଆଣୁ ଶୁଭ ମୁଠି ଦେଖାଉଛ अरे कहना क्या चाहते हो ହଁ ଦୋକାନ ସାରୁ ପତ୍ର ଆଣିଦେଇ ନାଇଁ ସାରୁ ପତ୍ର ନାଇଁ ଖଲି ଯାଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭୁଲ କହନି ମାଷ୍ଟର ତମେ ମୁହଁ ଦଉନ ବୋଧେ ଦେଖ ମୁହଁ ଦଉନା ଚୁଲି ଲାଗୁନି ପବନ ସକାଶେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ପିଲାଟେ କଥା ବୁଝିବ ଭାଇ ବଡ଼ କ'ଣ ବୁଝିବା ଟିକେ କ'ଣ କହିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଏ ଝିଅ ଖାଲି ଏକୁଡା ହେଇ କଥା ଦେଇଥିଲା କାଦଲେ କାଦଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ମୁଁ କାଇଁ ତୁଠାର କଥା ହେଇ ତମେ ତ କଥା ହଉଛ ତମେ ଜଜ ମାନେ କ'ଣ କଥା ହଉଛ ଟିକେ ମୋତେ କହୁନ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ହଉଛ ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं लेकिन यार यहाँ में पिघल गया ପିଲା ପିଲା ହଉଛି ପିଲା ପିଲା ହଉଥିଲି ନଟା ତମେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ପିଲା हो सीधा तुमने 18 साल हो गया हमको अभी पैसा इनकम करना शाबाश बेटा पैसा इनकम होना हमको पता है ये लड़की नॉटी नॉटी के बाया हो ये लड़की के पीछे भाग भाग के तू पैसा काट प्लीज परिया दे काट भाई देखो मुंडो दिमाग गरम नहीं बड़ा सुनो बड़ा कौन परिया काटी कौन परिया आलू टमाटर पियाज काट काई काटा हो चुली लाग्या भितर आपण भात बसाई रे बाबू बड़ा या ए भाषा को जकड़ बड़ा या कथा दे ओके ब्रो हम डी परिवार काटी दोछु रेडी हो गया बोलो टाटा गुड नाइट जय बर्तमान हमर काटा काटी चलछि कौन पानी पके काटियो ए कौन मशीन जान ऑयल पके दिन मशीन स्टार्ट तेल पकेले ओ भाई ना वो सूख जाएगा वो आलू क्या सूखी जाएगा आलू सूख जाएगा आलू सूखी जाएगा तो ओडिया रे कौन हिंदी कौन कह दरकार भाई से बासी बोला ढाल ढाल से आलू सूख जीव बुझलो ओके आलू सूखी जियो ताले कौन तुम कौन कहउलो तुम तो मांडू हिनो बोधे तुम तो सीन एक काम कर मत 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो झाड़ी वाला तुमने के मिलना है बोला कत तो झाड़ी वाला तुमने के मिलना है की तुम आज सेटिंग के हिनी केतिकी होउची मु नहीं कौन मत चप्पल बाड़ेले कहू मु रहू होई गई ए बाप पालो चप्पल से क्यों नहीं कहला बने की ना ने डरियोला कम मु मन्ना कर दुला कि हम तो हम 20 वर्ष तक 10 वर्ष लगला हम 20 वर्ष लगला हम जाऊ 20 वर्ष सेई 18 बयस होई 18 हां ले तम ए पिल्ला कोइरा 18 वर्ष से कहजे मु 20 वर्ष ला प्रेम करथली कौन कहबी तुमको नो डायलॉग अच्छे ओ चलो जहाँ है भाई मु कहता तुम आउ कौन मैरिज लाइफ रे कौन खुश अच्छो को भलो मो सिंगल भलो अछि बोले सिंगल कथा कहलानी पिल्ला रे तो कौन कहबी आउ तमरे मैरिज लाइफ भलो मैरिज हम तो हेई नै मैरिज लाइफ बसिया के तुम बसिया मोर तो मैरिज हेई नै मैरिज टाइम किन हले कार मैरिज तमर मैरिज हेई तम किन करले मैरिज नागी उठले पब्लिक अनौछन तुमको कहबे बता लाइव रे अच्छो लाइव लिंक कर कहा कहो सब हां ना सीजन पके अंडा पके देले ता होने मैरिज लाइफ तुम बाय नो ना मैरिज करनो को
ବାହା ହେଇନ ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ବାହା ହେଇନି ବାହା ହେଇନ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ? ମ୍ୟାରେଜ ହେଇନି ହେଲେ ଭାବ ବାହା ହେଇନି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇନି କିଛି ହେଲେ ହେଇନି ଟୋଟାଲି ଆମେ ନା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ବାହା ହେଇଛ ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନ ମତେ ଗୋଟେ କଥା। କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଦିଟା ତାମାନେ ବାହା ହେଇନ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ? ମାନେ କହିଲେ ବୁଝିହଉନି କି ମୁଁ ତମେ ସେଟା ତମେ ଯଦି ଦେଖ କି ଗୋଟେ ଓଲ୍ଟା ହିସାବ କରୁଛି ମତେ କୁହ ବାହା ହେଇନି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇନି ନା ନା ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛ ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନ? ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନ ନା ବାହା ହେଇନ ମତେ କୁହ। ବାହା ହେଇନି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ କି କଥା ଗୋଟେ ଦିଟା କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ଭବ କିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଦିଟା କଥାରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ପଚାରିଲା ତମ ବାହା କାଟିଦୁ ହେଡି ଏରା ସବୁ ଜାଗା କାଟୁ ମୁଁ ରଣ୍ଡୁଆଟା ଖାଇ ସେଟା ଏ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖିଦିଅ ଯାଉଛ ଟିକେ ଖୁସି କ୍ୟାମେରାଟା ଭାଇ ଏପଟୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି ନହେଲେ ତମେ ଦେଖିଥାନ୍ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଭାସିକିରି ମାନେ ନାଉରି ଭାଇ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଯେ ଏପଟୁ ଯେହେତୁ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଦେଖ ଏପଟୁ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଭଲ ଆସୁଛି ଆମର ତ ଏତେ ଆଇଫୋନ୍ ଫାଇଫୋନ୍ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିନିଅ ଭାଇ ହାଏ ଭାଇ ହାଏ ହାଏ ଆମେ ଯିବୁ କି ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିଲା ପରେ ଆସିଲେଣି ଟିକେ ଯିବା କି ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲିବା ଯିବା କି ଟିକେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟାର ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସିବି ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ଏ ମୋବାଇଲ ଅଛୁ ତମେ ମୋବାଇଲ ନିଅ ବ୍ଲକ୍ କରିବ ମୁଁ ଯିବିନି ମତେ ଭୟରେ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ଆସ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେଣି ଭୟ ଲାଗିବନି ତ ପଡ଼ିଆନି ତ ମୁଁ ଚଲେଇବି ନା ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ ମାନେ ଆସ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ବୋଲି ଦେଖ ତମନର ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପଡେ ପିଲାଦିନ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡେ ମୋର ଟୋଟାଲ ଦେଖାଉନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କେତେ ଫୁଟ ଯାହେଲେ ଗାଡ କଣ କିଡ଼ା ଅଛି ନାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଦେଖ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲେ ପାଖକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୁଲି ଆସିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ତମକୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲିକି ଆଣିଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଡାକୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ କାହିଁକିନା ସେ ଭାଇ ତମକୁ ଆଜି ଟିକେ ନେଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲେଇକି ଆଣିଲେ ବହୁତ ଦୂର ଆମେ ତ କେବେ ଯାଇନୁ ସେଠିକି ତମେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖୁସି ତମମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଚାଲ ଯିବା ଏଥର ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ଖାଇ ନେବା ତମେ ଆଜି ପାର୍ଟି ଦେବାରୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ବୁଲି ପାରିବୁ ମୁଁ ପାର୍ଟି ଦେବାରୁ ଓକେ 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 ମୁଁ ତ ବିୟର ପାର୍ଟି ଦେଉଛି ଆଜି ଧୋକା ଆମର ବ୍ରେକଅପ୍ ପାର୍ଟି ଦେଉଛି ଆଉ ଭାଇ ଦେଖ ଚିକେନଟା ଏଇଠି କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଜରରେ ଭାତ ଆଣାହେଇଛି ଘରୁ ଭାତ କରି ଦେଇଛୁ ଦେଖ ଆଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତ ତାଙ୍କେ ତ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି ତାଙ୍କେ ହୋଟେଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏଇଠି ହେଲେ ଖାଲି ଆଉ ରହିଲା ଏଇନି ସବୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ଲୋକ ଆଇଛୁ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ମିଳୁନି ଘରେ ଭାତ କରି ଦେଇଥିଲ ଆଙ୍କେ ତ ଦେଖ ଆଙ୍କର ହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଜମା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ କ୍ଷୀର ଲୁଗା ଦୋକାନ ଏ କ୍ଷୀର ତମେ ଯାଇଛ 300 ଯାଇଛ ଆଉ ତମେ ଡାଲିଲେ ଲୁଗା ପେଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଭାତ ଆହୁରି ମୁଠାଟେ ଅଛି ଯିଏ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ପଛେ ନେଇଯାଉ ବାସ୍ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ପାର୍ଟି ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ ତ ଆଉ ବିୟର ଆଣିପାରିଲୁନି ଦେଶୀ ମହୁଲି ଆଣି ଦେଇଛୁ ଛେଳି ଧରା ପାର୍ଟି ଆଉ ଆଙ୍କେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଁଟା ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଁଟା ତର୍ଜମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଯିଏକି ମାନେ ଆମର ବାଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ମାନେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଓଡ଼ିଆ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ ଯାତ୍ରା କମେଡ଼ି ଫମେଡ଼ି ରେକେଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧୁଆଁଧାର ରେକେଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖିନ ବୋଧେ ଆଉ ତମେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋର ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ
था भाई ऐसे खाया भोको लगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।